Sangwa kaze inshuti banywanyi bacu mviza ibiganiro n'amakuru byacu muhere ijya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviza muhere mu karere k'ibyaga binini kanamwe mutwumviza muhere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi abatugarukanye amakuru atosoye abatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijya nino cyane kuri mwe mwajire gufyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi y'video racubona ijambo sabone ufyonde ko racubona nakazo ya nyine ufyonde ko amatuje turabana mu makuru tubagezaho kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu. Tugarutse mu kiganiro rero iki kijyanye n'amakuru amaze iminsi kuvugwa hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, turaza no kwerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, naho turebe amakuru ari kuvugwayo mu by'ukuri nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Reka kandi mbakengurukire mwewe mutwereka ko mukomeje kubana natwe muherereye ijya no hino muri komine zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Munyemerere duhere ku by'aya makuru ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, dore ko hari kuvugwayo amakuru menshi cyane, wenda twabagezaho ibyo turaganiraho mu by'ukuri. Tugiye kuganira ku makuru yasohotse akomeye cyane, biri kuvugwa ko ubu Prime Niyongabo tayari ngo ari gukorana n'umutwe wa M23 bya hafi, ngo hajemo ukugambana gukomeye cyane. Umwanya ku mwanya wajya kumva mu gihugu cy'u Burundi havutse inkuru mbi ibabaje cyane kuri Prime Niyongabo. Ibi ngibi byatangajwe byagiye bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse biri no kugenda bivugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi, bivanye nuko hariyo ubwumvikane bukeya hagati ya General Major Vyose Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo. Baza no kuganira wenda no ku byo nyicubahiro Vyose Ndayishimiye akomeza kugenda agaragaza mu by'ukuri, agaragariza abanyagihugu n'ibyo ababwira, dore ko mu minsi yashize yababwiye ko igihugu cy'u Burundi gitekanye kandi abakomeza kugishinja ibyaha bigiye bitandukanye ngo ari abansi b'igihugu. Ibyo byose turabigarukaho, turaza no kwerekera yewe n'imibanire y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko biri kuvugwamo ibintu bikomeye cyane, haba hajemo agatotsi bitewe n'uko General Major Vyose Ndayishimiye atangiye kujya ajyana amakimbirane cyangwa se tumvikana na Antoine Felix Tchisekedi. Se byatewe n'iki ibi ngibi? Wenda reka aya makuru n'iki kiganiro tugihere kuri aya makuru ari kuvugwa akomeye cyane. Hano mu ishyamba rya Kibira hano mu Burundi hari gutorezwamo ingabo, abasoda n'abasirikare b'u Burundi ngo bari kwitegura kwinjira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bari kwitegura kwinjirayo cyane ku itegeko ryatanzwe na nyiricubahiro Vyose Ndayishimiye yuko abasirikare bajya gufata imyimenyerezo hano muri iri shyamba rya Kibira. Abangaba bikaba biri no kuvugwa ko abangaba bazagabanywamo ibice bibiri, hari igice kizajya kurwana n'umutwe wa M23 ubwo no kwifatanya na FDLR, ndetse n'ikindi kizerekeza muri Congo ariko kigiye muri Kivu y'Amajyepfo guhangana n'umutwe wa Red Tabara. Mu by'ukuri izi ngabo ziri gufata imyimenyerezo, abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje guhangayika cyane kubera ko ari General Major Vyose Ndayishimiye araza akababwira ibyabo, ndetse na General Prime Niyongabo nawe akabasura akababwira ibye. Ahangaha hakomeje kuba ubwumvikane bukomeye cyane, ariko ubu bwumvikane buri hagati y'aba bombi, haba General Prime Niyongabo ndetse na nyicubahiro Vyose Ndayishimiye, bari kugaragaza ko ubu bwumvikane ni buke cyane, nubwo buri gukomeza kugirwa ibanga rikomeye cyane kugira wenda bataza guhungabanya igihugu, ndetse bataza no kuba batuma abanyagihugu bagira ubwoba cyangwa se bafata andi makuru y'ibihuha. Ari nayo mpamvu ngo aya makimbirane ari kuba yaba ayabo bonyine ndetse bo ubwabo batayashyize mu itangazamakuru, dore ko amakuru y'aba bombi bikomeza kuvugwa ko mu by'ukuri na n'ubu ngubu umwe ari guhiga undi bikomeye cyane, ubwo uratanga undi niwe uramukoramo
akazi. Rero munyemere wenda dukomeze iby'aya makuru ku byo twari turi kuvugaho. Izi ngabo rero ziherereye hano muri Kibira mu by'ukuri ikiri gutuma zitozwa nuko yazigiye gufatanya n'ingabo z'u Burundi zikomeje kugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse zinahaherereye mu by'ukuri ziri gufasha igisirikare cya leta FDLR. Ibi ngibi rero by'izi ngabo ziherereye hano mu gihugu cy'u Burundi byazanye amakimbirane akomeye cyane hagati ya General Prime Niyongabo ndetse na General Major Evariste Ndayishimiye, ariko siyo nsomporoto yonyine, ntago ariyo nkomoko y'uko gushwana kw'aba babiri, haba generali haba na perezida w'iki gihugu, dore ko mu Burundi mu minsi yashize mwabyumvise ko hari kunugwanugwa kudeta ngo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa nyicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi n'ubundi byaravuzwe cyane ndetse nawe bimugeraho, aho yaragiye mu mahanga n'umutambukanyi wiwe mu nama ikomeye cyane yabariye i New York. Yarafiteyo n'ikiganiro Evariste Ndayishimiye arageza ku bandi bakuru b'ibihugu ndetse n'abakuru ba guverinoma bagiye batandukanye bari baturutse ku migabane igiye itandukanye. Icyo gihe inkuru imugeraho yuko mu gihugu cye hari kuvugwa kudeta ngo yaba yaharitswe ku butegetsi. Ibi ngibi yarabyumvishe, mu by'ukuri ntiyaterana nabo amagambo agarutse hano mu gihugu cy'u Burundi. Nibwo yahise ajya kwitangazamakuru kuri radio y'igihugu cy'u Burundi avuga byinshi, anagaragaza ko amakuru yayumvise yuko bamutembagaje ku butegetsi, ariko yagaragaje ko ubuyobozi bwe ndetse nawe ubwe yigereranya n'intare. Mwagiye mubyumva avuga ko intare itagenda yanitse amenyo, kandi nubwo ibitanitse amenyo irumana, ndetse n'inzara zayo kuba wazibona ni ikibazo. Akaba rero avuga ko ari muri ubwo buryo yagaragaje. Wenda icyo yashaka kuvuga ni uko yashaka kuvuga ko nubwo atuje, wenda adakunda guhangana cyane n'abanzi b'igihugu ndetse nabo bavuga ibyo byose, ariko yavuze ko ababigerageza ndetse n'ababikinisha ngo byabakoraho baca ngo bahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko nyicubahiro Evariste Ndayishimiye avuga. Ariko nubwo yakomeje kuvuga ibyo, hakomeje kuvugwa amakuru menshi ajyanye no gutembagaza ubutegetsi kuri hano muri leta y'u Burundi, bikomeza kuvugwa cyane. Ariko ibi ngibi nubwo bivugwa, byaje kuvumburwa neza yuko umuntu ubiri inyuma ukomeye cyane wenda ni General Prime Niyongabo, akaba ashyigikiwe n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baherereye hanze y'igihugu. Ariko hakaba haravuzwemo n'andi makuru y'umuperezida wahoze uyobora iki gihugu Pierre Nkurunziza ko hajemo n'umuhungu we Keri Nkurunziza. Uyu muhungu Keri Nkurunziza akaba aherereye nawe hano mu gisirikare cy'u Burundi. Rero ngo Prime Niyongabo ngo akaba ashaka gukora ngo ibishoboka byose ngo agasubiza uyu muhungu wa Pierre Nkurunziza, kubera ko munabizi ko Pierre Nkurunziza yatwaye igihugu cyacu cy'u Burundi neza, ari umuntu witonda, yagejeje ku gihugu cy'u Burundi byinshi, nubwo hagize ibimunengwa munabizi, kandi byaranze urupfu rwe, dore ko byavuzwemo uburozi. Iby'urupfu rwa Evariste Ndayishimiye wenda tuzabiga rwa Nkurunziza, Pierre Nkurunziza, tuzarugarukaho mu kiganiro cyihariye, dore ko narwo ruvugwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ubugambanyi, uburozi, covid, mu by'ukuri bigacanga abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo wenda tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha. Rero biravugwa ko uyu muhungu Keri Nkurunziza ngo ashaka gusubizwa, ngo ashaka gushyirwa ku butegetsi agasimbura Pierre Nkurunziza wahoze ari papa we atariyitaba Imana. Ubu ngubu rero bikaba harimo abantu batatu, harimo abari kuvugwa abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bashyigikiye uko gutembagaza ubutegetsi, hakabamo generali ukomeye cyane urongoye igisoda cy'u Burundi ndetse n'abasirikare bano b'igihugu cy'u Burundi, General Prime Niyongabo, ndetse hakavugwamo na Keri Nkurunziza. Abo bose bari kuvugwa ahangaha muri iyi kudeta cyangwa se uko gutembagaza ubutegetsi buri kuvugwa mu Burundi. Biri kuvugwa cyane ko bashaka wenda kuba bahigika cyangwa se batembagaza General Major Evariste Ndayishimiye, nubwo yaba kuri inzira ku murima.
kuva kudeta yavugwa agashyirwa mu majwi niyongeye kurebwa neza n'umukuru w'igihugu, kandi amakuru atugeraho nuko na mbere bari babanye neza mu by'ukuri, basangira baganira nk'abantu barongoye igihugu, ariko kugeza ubu ntago umwe akivugisha undi, ndetse no guhurira ku bibahuje ku nama wenda y'igihugu nabwo ubona ko batishimye cyane, dore ko ibi ngibi kuva byanaza byateje umwuka mubi mu biro by'umukuru w'igihugu hano muri Gitega ntare ya Rushatsi, havutsemo umwuka mubi cyane hagati y'abasirikare ndetse hakaba na hagati ya nyicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki barakomeza kugenda bagaragaza ko uku gushwana kuramutse kubayeho hano mu gihugu cy'u Burundi, General Evariste Ndayishimiye agashwana n'aba bajenerali bamufashije kuba barongora iki gihugu cy'u Burundi, byaba bibi cyane, kubera ko aba bajenerali mu by'ukuri nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza ubona ko ari bo bafite iyo ngufu, kubera ko abajenerali barongoye igihugu nibo baba batanga amategeko hano mu gisirikare cy'u Burundi, bakayaha wenda abari munsi bakayajyana, gusa abayoboye igisirikare ndatekereza imbaraga z'igihugu wenda abari ingabo z'igihugu, ndetse akaba ari n'abasirikare n'abasoda bagize icyo gihugu, kubera ko aribo bacunga umutekano. Bakavuga rero bamwe mu banyepolitike bakurikirana hafi bya politiki y'u Burundi bakagaragaza ko uku gushwana kuramutse kubayeho cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri General Evariste Ndayishimiye, kubera ko akenera aba bajenerali ku bwinshi, cyane cyane kubagisha inama, twohereza abasirikare mu Repubulika ya Demokarasi ya Congo tubakureyo, hari abanze kurwana tubigenze gutya. Ibyo byose baricara ku meza bakabinogosa. Rero bavuga ko aramutse ashwanye na General Prime Niyongabo byanyabyo koko bakaba banzi beruye, n'ubwo ubu ngubu bikiri mu ibanga rikomeye, cyaba ari ikibazo cyane kuri General Major Evariste Ndayishimiye, kubera ko yabatakaje ikintu gikomeye cyane. Kandi uyu mugabo General Prime Niyongabo murabizi ko akomeye cyane, yahoze avugwa hano kera cyane muri politike y'u Burundi kuva kera. Uyu mugabo rero akaba akomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, rero bakaba bari kugaragaza ko iri shwana riramutse ribayeho cyaba ari ikibazo gikomeye. Rero benshi bakaba bari kuvuga ko nimba General Prime Niyongabo adashaka ko abasirikare b'abarundi bakomeza kwerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hari icyo abishingiraho, kandi mu by'ukuri byaragaragaye ko abasirikari b'abarundi bakomeje kugwa hano muri iyi mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byaragaragaye cyane abasirikare banze kugwana n'umugwi wa M23 bakivumbura ku buyobozi bwabo, bagasaba gutaha, nubwo banze kurwana bagasaba gutaha, batashye ku ngufu baciye muri Kivu, barataha bageze mu gihugu cy'u Burundi. N'ubundi murabizi bya gisirikare bahita babafunga, nubwo hari bamwe baturutse. Bagiye baduha amakuru y'ibijyanye, wenda tuzaza kubigarukaho muri iki kiganiro, n'ibijyanye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ukuntu ku rugamba baba bibereye hariya mu muriro, mu masasu, uko biba byifashe. Mu by'ukuri wenda batubwiye ko ari ikintu kitoroshye cyane no kukiyumvisha. Twebwe tuba tubyumva nk'ibintu bisanzwe, ariko umusirikare uri mu muriro we aba afite ubundi buryo abibona. Abasirikare rero banze kurwana mu by'ukuri bagana hano mu gihugu cy'u Burundi barafungwa. Ibyo rero bakaba bari kubishingira bavuga ko General Prime Niyongabo ashobora kuba ari byo ari gushingira, kubera ko mu gihugu cy'u Burundi ubu hari kuvugwa ko abasirikare mu by'ukuri basigayeyo ari bakeya, ngo ugereranyije n'abari bahari, dore ko abasirikare bagera ku bihumbi 6 ubu tayari, wenda tudakuyemo abagize umwaka bakagwa ku rugamba byari ibihumbi 6. Kandi abangaba bari hano mu myimenyerezo iri kubera mu ishyamba rya Kibira bagera ku bihumbi 3.
Uri kumva ko baba babaye abasirikare benshi bajyanywe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi rero General Prime Niyongabo akaba atari kubyemera, atari kubyumvikana. Rero tukaba dutegereje ese izi ngabo zizajya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ese umubano wa General Major Evariste Ndayishimiye na General Prime Niyongabo biragenda bite? Ko abangaba bakomeje kugaragaza ugushwana gukomeye cyane. Rero tukaba tubihanze amaso by'izi ngabo ziri kwimenyereza hano muri kibira muri iri shyamba, nubwo zateje umwiryane hano mu Burundi hagati ya perezida ndetse na generali mukuru urongoye igisirikare c'u Burundi. Ibi ngibi rero bamwe bakaba bari gusesengura bavuga ko hashobora kuba harimo akagambane gakomeye cyane, dore ko bari kunavuga ko General Prime Niyongabo ngashobora kuba ngo ari gukorana bya hafi n'ingabo za M23, ngo ari nayo mpamvu ngari gusa naho ngabangamira ngo nyicubahiro Evariste Ndayishimiye ngo kuba ngo yakwerekeza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hano mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyane cyane mu migwano iri kuhabera hagati y'uruhande rwa leta, igisirikare ca leta FDLR ndetse n'umugwi wa M23. Ibi ngibi ariko nubwo hari bamwe bari kubivuga, mu by'ukuri ni ukubivuga gusa, wenda babonye ko umukuru w'igihugu ashobora kuba afitanye ibibazo na general runaka, nta gihamya kibigaragaza kiraboneka cyangwa se gihari, usibye ko kugenda wenda babivuga ko General Prime Niyongabo ngo ari gukorana n'umutwe wa M23, nta kimenyetso simusiga gihari wenda cyabyerekana. Ntago aya makuru turayabona neza, gusa turakomeza kubikurikirana ese tumenye niba ubwo bufatanye buri hagati ya M23 ndetse na General Prime Niyongabo bwaba buhari, ndetse akaba ari nabwo bugambanyi buri kubera hano mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerere wenda iby'uko gushwana kwa nyicubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo tubisubikire ahangaha, gusa icyo gihari cyo kumenya cyo ni kimwe, nuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi umwuka utifashe neza hagati y'aba babiri, kandi uku gukomeza kutifata neza bijyana ahabi igihugu ndetse n'abanyagihugu hano muri Repubulika y'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane duhindure wenda iby'iki kiganiro n'aya makuru yavuzwe muri iyi minsi turi kugenda tugarukaho, twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko havuzwe byinshi bigiye bitandukanye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko na n'ubu hari kuvugwa amakuru ari kuvuga ko ingabo z'u Burundi ngo zaba zashyize hamwe n'ingabo za SADC, bigatangaza ko ngo bwari bwo intambara igiye gutangira, ngo bagiye kwirukana umutwe wa M23. Benshi bo bakavuga bati ese ko bari kuvuga ibi mbere hose n'ubundi ntibarasaga ntibakoranaga? Byinshi rero bituma abantu benshi bibaza kuri iki gisirikare cy'u Burundi ndetse na SADC mu by'ukuri yaje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Antoine Felix Tchisekedi azi ko igiye kumufasha kwirukana umwanzi vuba na bwangu, ariko mu bigaragara nuko bikomeje kugorana kuba bakwirukana uyu mutwe wa M23, kandi ku makuru atugeraho nuko ubu ngubu SADC, ingabo z'u Burundi, wazalendo ndetse n'abandi bakomeje gutakaza ingabo hano muri iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nabyo wenda twabigarutseho mu makuru yatambutse. South Africa y'Epfo yo yanatangaje abasirikare bamajije kugwa muri iyi mirwano ikomeye cyane iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nubwo SADC irimo abasirikare ba South Africa bari babicecetse, wenda babihariye igihugu mu gutangaza ayo makuru agiye akomeye cyane bakuyatangaza, ariko South Africa n'ubundi byarangiye ishyize hanze urutonde rw'abasirikare bamajije kugwa hano muri iyi mirwano ndetse n'amazina yabo na batayo bakoragamo. Ibi ngibi rero bakaba bari kuvuga ko byatewe n'uku gupfa ndetse n'izi ngabo z'abarundi zatesekeye ku rugamba. Bikaba biri kuvuga ko SADC yarwanaga ukwayo ikarwana uburyo bwayo, ndetse n'ingabo z'u Burundi zikarwana uburyo bwayo. Ariko hari amakuru yaje avuga ko ingabo z'u Burundi n'ubundi ziri kurwana
zisa naho zegeranye n'umwanzi, ariko SADC yo bikavuga ko irwana yegeye inyuma cyane ikoresha uburyo bise sharing bwo kurasira kure ibisasu bagahangana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 batazegereye cyane. Ibyo rero bakagaragaza yuko ngo wenda bishobora ari ukuba SADC ishobora kuba yaratinya umugwi wa M23, ariko icyacanze abantu ni uburyo SADC yatangaje ko ngo ubu ngubu igiye gufatanya n'ingabo z'u Burundi kubera ko ngo zikomeje kwigaragaza ku rugamba, ndetse ari ingabo zitagira ubwoba ngo zijya imbere ku rugamba. Rero bakaba ngo bashyize hamwe ngo bakaba bagiye guhangana n'umutwe wa M23 muri make bafatanye ikiganza bagakubita umwanzi, akaba ari byo bakomeje kwizeza Antoine Felix Tchisekedi. Benshi rero bakaba bari kwibaza se ibi ngibi bizashoboka, bazasubiza koko inyuma umutwe wa M23 cyangwa se wenda ni ukugira baryoshye Antoine Felix Tchisekedi, cyane ko Antoine Felix Tchisekedi perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo amajije kubatakariza icyizere mu by'ukuri, dore ko baje hano bizewe bikomeye cyane, ariko ubu Antoine Felix Tchisekedi atangiye kwishakira ingabo ku ruhande, dore ko ajya gusura ibihugu bigiye bitandukanye, nta kindi kiba kimujyanye ni ugushaka ingabo wenda n'intwaro naho yagura intwaro. Rero South Africa bitewe nuko yumvishe ko abasirikare bayo bakomeje gutakarizwa icyizere, yagizwe gutya muri iyi minsi yohereza ingabo zindi ziza gutera ingabo mu bitugu iyi SADC, ndetse na MONUSCO yewe yohereje izindi ngabo ziza guhangana n'utwa M23. Ibi ngibi bikaba biri gutuma urugamba mu by'ukuri aho gucogora rukomeza kurushaho gukomera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bijyana n'ingaruka nyinshi ziri kuba ku baturage, guhunga, guta ibyabo, ndetse n'ihohoterwa wenda rikorerwa abaturage, ndetse bikavugwa yuko wazalendo ubu n'ingabo z'abarundi ngo bishora mu businzi no kunywa ibiyobyabwenge, bigatuma bakora ibitandukanye cyane n'ibya gisirikare nko guhohotera abantu, kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, gufata abagore ku ngufu ndetse n'abakobwa. Ibi ngibi ndetse byanavuzwemo cyane wazalendo ndetse na Fdlr, cyane wazalendo dore ko atari n'abasirikare. Murabizi ko harimo urubyiruko rw'igihugu muri make rutafashe n'imyitozo ihagije ya gisirikare ndetse na discipline ya gisirikare, wenda babikora, ariko se ingabo z'abarundi zo zivugwa muri ibi byaha bigiye bitandukanye kandi barakoze imyimenyerezo, bafite discipline y'igisirikare cy'u Burundi, bakabarizwa muri ibyo bibazo, ndetse n'ibyo byaha bishingiye ku ntambara. Ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kitagaragara neza, gisebya n'igihugu ku ruhando mpuzamahanga. Rero abasirikare b'abarundi mu by'ukuri bakaba bakomeje kuba bakwigaragaza ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nubwo bakomeje kugenda babitakarizamo abasirikare. Wenda mwanyemerera iki kiganiro tukagisubikira ahangaha, twazagaruka turi kurebera hamwe ubu ese imibanire y'ibi bihugu byombi, dore ko naho hatangiye kuvugwa uruntu mu gihugu hagati y'ibihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ese ni ibiki byaba bitangiye? Wenda tuzakigarukaho mu bindi biganiro tuzagenda tugeza ku bakunzi bacu n'abanywanyi bacu baherereye ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kure. Wenda twanahera ko tunabasuhuza abaherereye Canada, mu Bufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tunabifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ciao ciao.